اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahkamun najasat, mga kahukum-hukuman imaaluk maon panajis. Uno in pagbahasahon najis. Inhatihan niya an najasatu asya mustaqdaratun syara'an. In mga najis siya na in mga perkala yang hilummi siya labay hasyara. In maksud syara in nag-iyan bat in siya malummi di ini magbalik maon pa hukuman sin manusia. Bang sa upama in kiaunan nato maludok kita sa upama halura hakunhad bihayan afakumullah tawakan ha mga sipon afakumullah maludok kita niyo di siya mahinang najis saukat na in kita maludok kaniya sa amurain pagbahasahon najis uno-unuin tiugila siya sin syara bat in siya najis. Alaong niya in an najasat siya na in piyang hilummi siya sin syara. Tamna'u min sihhati salati wa tawaf. In mga najis ini pagangan niya in hikatay mahasambahayang iban sin tawaf. In tau-aun najis doon kaniya bang siya simambahayang di tay maunin sambahayang niya bang niya kya ingatan sin aun siya najis. Demikian di tay maunin tawaf niya. Aksamuha in mga bahagian sin najis. Awalan in panagnaan bahagian niya an najasatul zatiyah. Najis in baran niya. Siya baran niya in najis, zat niya. Wahia ay yakuna syai'u najisan bidzatihi. Siya na in kiaunan sin hambuuk uno-uno najis siya hazat niya. Upamahan niya biak nasin ihi, iban nasin tai, iban nasin iru, iban nasin baboy, iban nasin dugo amuin imanuddin hapag sumbayan, iban nasin binatang niya tay walat asumbayi. Wa hadhil asya'u la yumkinu tathiruha. In mga perkala ini amu inasabut ini di siya manjari sutsihun. Di siya makawa sutsihun. Li anna zataha najisatun. Karena in baran nila amu na in najis. In hikarwa bahagian sin najis an najasatul hukmiyah. Najis hahukuman. Wahiyan najasatu tari'atu ala mahallin tahirin. Siya na in najis miutang siya doon hatampat malanu. Mislu thawb. Iza asabahul baul. Biak na sintamungun apabila diagpakan siya kiugdan siya sin ihi. Wan na'al. Iban na sin chinilas sa upama. Sandal. Apabila dasa bihal gait. Apabila nakagindas siya tayi. Walma idza waqa'at fihi hamamatun famatat faghayyarat raihatahu. Iban nasin tubig apabila nahulog maon palawom niyain manok-manok asang. Sakali miyatain asang doon hayan nagbaho, sakali napindain baho sin tubig. Na in mga nagkasabot ini asal-asal nila malanu. Sumagawa at kala miutang doon kanila in lummi in sila hukum sila malummi. Na ini pagtawagon an najasatu al hukmiyah. Wa hadhihi al asya'u in mga perkara ini yumkinu tathiruha manjari siya sutsihun. Manjari siya sutsihun, manjari siya lanuan. Li anna zataha tahiratun karna bunnal tud in zat nila. In baran nila sa upama sutsi. Wan najasatu tari'atun 'alaiha sa in najis hat sa jamiutang maun kanila. Darajatun najasah in mga kusog atawakan darajat sin mga najis. Awalan an najasatul mughalladhah. In panagnaan darajat sin najis amunain najis mughalladhah. Najis nakalando in lummi niya. Mislu najasatu ma walagha fihi al-kalbu. Upamahan niya najis sin amuin kiadilatan sin iru.
Wa kayfiyatu tathhiriha in upamahan sin paglano sin bubutangan kya dilatan sin iru antug sala sab'a marrat in subay siya hugasan makapitu pagbalik-balikan. Ulahunna bitturab in hambuuk din hapitu yaun lamuran niya sin tubig. Wa dalilu dhalika in dalil menunjuk hayan hadis hi Abi Hurairah radhiyallahu anhu laung niya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala matan tuud in nabi sallallahu alaihi wasallam namu tahuru ina'i ahadikum in pagsutsi ha luluunan sin hambuuk din kaniyo idza walagha fihi al-kalbu apabila kadilatan siya sin iru ay yaghsilahu sab'a marrat in subay niya hugasan in luluunan niyaon makapitu pagbalik-balikan. Ulahunna bitturab in panagnaan dinha pitu yaon pa lamuran niya paabayan niya sin lupa. Labi afdal ha panagnaan paabayan niya sin lupa. Wa ma'na walag in ma'na laong niya sin kalimat walaga syariba aw adkhala lisanahu fil ma'i minum siya atawa siud niya indila niya maon palom sin tubig wa nahwihi iban nasin dugaing din hatubig wa harlakahu ampan niya hibal indila niya amyatin pagbahasahon walagah in hikaruwa darajat sin najis an najasatul mukhaffafah amuna in najis magaan. Upamahan niya baulus sabiyyir radi'i ihi sin bata-bata am panagduduru usog. Idza asaba thawba wa nahwahu apabila in ihi iyaon kimug dan maon patamungon iban nasin sumibu kaniya. Wa kayfiyatu tathhiriha in hantang sin pagsutsi kaniya ay yarusya 'alayha al-ma'a hatta yagmuraha paanuran niya sadya tubig hababaw niya sampai manaim babaw in tubig doon haihi sibu da sapuhon niya sin lima niya basa atawa kan tuan niya tubig atawa kan pigsikan niya tubig wala yahtaju ila farkin wala asrin di na siya maghajat in subay niya kuskusan pa intamungon atawa kan pugaan wa dalilu zalik in dalil menunjuki hayan bunnal tuud in Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin saghirin diahan siya maon bata-bata usog lam ya'kulit ta'am wala pabakas na kaon pagkaon in bata-bata usog yaon fabala ala thawbihi na nangihi doon hatamungon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bima'in na nangayuin Nabi sallallahu alaihi wasallam tubig fanadahahu ala thawbihi ampaniya piyahid sin lima niya basa intamungon niya walam yagsilhu iban wala na diakdakan hiugasan niya intamungon niya tanbih in ini ihi sin bata-bata usog wala pabakas na kaon pagkaon hadapun bang babai bata-bata misan siya wala bakas na kaon pagkaon di da siya makalamud diha iniha najis amu in magaan siya. Salisan in hikatu darajat sin najis an najasatul mutawassitah najis yan siya doon hapartangahan in pagkalumi niya upamahan niya baulul adami ihi sin manusia iban na sintay sin manusia wadamul hayd iban na sindugo pagbubulan wa ghalibun najasat iban in kamawmuhan mga najis min hadhihi naui agad siya diha ginisan ini amuna ing ginisan najis sa pertangahan wa kayfiyatu tathhiriha id upamahan sin paglano kaniya ay yagsilaha in subay niya hugasan in kabutangan sin najis yaon aw yukathiraha bil ma'i hatta tazul atawa tauron niya in tubig amin kabutangan sin najis yaon sampai na sa jamaig in najis fa in kana laha jirmun azalahu qabla dhalik bang in kiaunan sin najis aun siya baran
na subainya iyan na amuna in baran sin najis ampanya hugasan na bihaun nakawa na tu sin in najis iyan siya doon ha tu taud darajat in panagnaan niya amuna in najis nakalandu in lummi niya sarta in lamud dito hatu amuna in dilat sin iru in hikaruan niya najis magaan in pagkanajis niya sarta in tarbilang dito hatu amuna in ihi isin bata-bata usog wala panakaon sin pagkaon hadapun in hikatu darajat sin najis amuna in najis jan doon ha pertengahan sarta ingkatan sin mga ginisan sin najis puas sin dilat sin iru iban ihi sin bata-bata usog wala panakakaon dito hatu makalamul ha an najasatu al mutawassitatu hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.